Zaina Katusime myaka 83 omutuura wa Kijura North omuri Masindi Municipality ari omu busaasi bwingi kandi yamara emyaka 2 arikutuura ha oxygen obwe ataineho mpinduka yoona. Katusime akashangwa n'oburwaire bw'omu kihaha omu mwaka gw'2024 ah'eirwaro rya Mulago National Specialized Hospital bwanyuma y'okutsindwayo kuruga ah'eirwaro rya Hoima Regional Referral Hospital bwanyuma y'okushanga ngu akaine orukorro rutakukira kandi endwara egi kuyamanyirwe bwahati naatuura aha oxygen. Twankenkohora nyagenda mu kiriniki nyarugayo kyonka bunyahikire bangamba busaasi obwire bwakaire nyagenda mu barakisi bankebera bagamba teri nkohora kyonka nkoreresere pneumonia bagamba concentrate ekulinda abarwaire baabo mu barakisi wakati nkusobola abantu ali mu refaro Hoima. Katusime owamazire omwaka ari Mulago nashoborera ngu sente zikabahwaho basharamu kugaruka omuka ebiro 30 by'okubanza 2026 n'obwahati nakituura aha oxygen omuka kandi ari omu busaasi bwingi tarikubaasa nangwa n'okushutama. Tutakagenzere habwe byokukoma twabanza twalindamu kyora ino kwikana hati tinkatungire obujanjabi bwona kurora ati nkusaasa nkusaa kwikara ani nkwasirwe enkohoro kandi baikaraga niba profesa nibagamba nigendereze enkohoro. Obwahati ogu nareebererwa abazaire be abatakyebaasa otiireho n'omunyabuzaare abari Masituura Wandera emyaka 76 Muhammad Wandera emyaka 87 kandi ogu akashanyarira yatunga oburema aha mubiri gwe. Katusime obwahati nayetaaga $5 million okubaasa kumuhwera kutunga obujanjabi omu ihanga ry'aheeru konka obwahati tibaine na transport erikubasya Kampala. Obwahati ab'eka ye tibarikwebaasa kutunga sente ezi kandi Katusime obwahati yamara emyaka 2 arwaire obwarikugumaho ahabwa oxygen erikwihwa ahari Masindi General Hospital. Agendaga ntugiya Hoima ubundi mu irwaro lya Bwijanga hati buli kiro abaana nibasoroza 7,000 pa wiki nekichweka kuyesirinda 2. Katusime nashaba abanyambabazi ebitongore bikuyamba abantu companies hamwe na gavumenti otiireho n'abantu buntu okubirukangirira kugira ngu abaase kutunga obujanjabi nawe akire obusaasi obu. Nakinomu amanyire okusaba obuyambi kunyirukiraho aliyo na minisita waitu Balamu nawe harakasobola kukwata hoona akwateyo wabe minyeto akwateyo nanyasobole kuba nanyirukira ngene mu irwaro bajanjayo abaana bange bakyali bato. Masituura Wandera ori nyina wa Katusime nashoborera ngu bonka beeka bagirize ekirikubasika otiireho n'abanyabuzaare n'abaijukuru konka obwahati tibakiine sente ekibarugirayo kuza aha Tayari West TV okuronda obuyambi. Tubajanjaba muzeeyi takura akarwara stroke takura yowe kinyine kinkora okwihaho abaana mubanake batohereza obuyambi baito obuyambi nabo ati ha myaka 2 bahoirweho. Ramadhan Atugonza ori mutabani wa Katusime nashoborera ngu obwahati tibakiine sente kandi ekintu kyabareetire n'okuruga ah'eirwaro rya Mulago Specialized Hospital aho nyinabo yabiire atwire omu kubanza nabwanyuma bakagaruka omuka aho bashabira abanyambabazi okubirukangirira bakabakwasa akabaasa kutunga obujanjabi. Tubadde naye mu bbanga Mulagaawo abamu mu family mugyayimirira tetukyakola naye
obudde butuuse ekituufu ddala Mulago twalemererwa ne tumukomyawo e Masindi. Tuli Masindi naye embeera etuva mu ngalo. Obulamu bwa maama waffe bugenda. Tusaba buli yenna anaaba atuukiddwako amawulire gano tusaba kutukwasizaako. Ogwo weena alina obuyambi naabaasa kurabira namba ya 0762565785 omu maziina ga Zaina Katusiime na Rishi Amina Asiimwe aha namba ya 0771307545. Amakuru aga gashakwa Innocent Atuganyira aha Bwatayali West omuri Masindi. Obusaasi